Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Minecraft. I nastavit ćemo naše preživljavanje. Moram malo spavati. Umori me ovaj dan. Okej. Oga. Danas ćemo napraviti kuću. Creeper! Viš gore! A Creeperu? Halo? Piglet! Daj mi ti string. Makni se. Tebi nije dozvoljen. Ti ne smiješ tu biti. Sad sam gotov ako mi je ušao neki mob u kuću. Brzo uzmi, bježića. Trči! Da ga koknem ako je neko ušao. Nije. Koliko Creepera! Bježi! Vrijeme je. Tan. Koliko imam strijela? Evo ga. Imam dosta strijela. Aleluja. Sada možemo doći vam. Get wrecked. Da je pokupio u moju zrijelu. Aj majko. Čudaka. Ja, ajmo malo. Fisherman. Malo fišat. Fiš. Malo da imamo hrane. Ajde malo hrane. Dođi ovamo. Ja bi sad poletio doslovno. Yay! Fisherman. Fisherman. Turn. Ti mene ždereš. Pufferfish. Šta će mi ta napugnuta riba? Ja želim ribe i arm šumom sam diamantski chestplate. Hajde da bar dobijem. Ima mi rijeku. Ja u potočić. Riječica ne. Ma ja sam gotov. Sad će mi 2
Pufferfisha. Ove napuhnute ribe, eto. Što će mi toliko? Joj! Ima riba, ima. Ribije, dođite vamo. Dođite vamo. Tak. Ima još puno, nisam ima negdje 10 minuta. Tako nešto. To je to. I neću više. I onda ćemo ići rad krov. I dobro je, dosta. Rovljenja. Pecanja. A se mi bas na kuću. Alo, ima li Wow. Koji lag. Laguje. Nan. Gdje je sjekira? Tet. Aj, idemo. Tek. Ja baš ne čujem nešto. Dobro. Da su slušalne podaci spojeni. Slušalni podaci. Još će mi trebati. Koliko ja imam još kod sebe ovi? Au. Em ja još malo. Bolje da ja... Ne. Stvari hoću. Ovako ću ja to staviti. Ovako, bravo ja. I s druge strane. Isto. Evo ga. I nije gotov krov. Bravo ja. Tik. Nema još šta išta tu. Nemam ja još kula, imam 5. Stavit ću 2. You can only sleep at night. You can only sleep at night. Nije hata. Night. Vidite? Mislim, bez veze. Stičko po krevetu, jasno. Jo, to tebi jasno. Hajde. I can only sleep at night. Na. Nisam gledala pa neću ni pojest ribu. I can only sleep at night. Wow, koje lagale. One hit kill. What? Zakaj one hit kill? Imam 5. Previše. Šar, bret. Puk. Jo, još mi puno fali. To nije dobro. To nikak nije dobro. Ja malo još dublje tamo kopatk. Šta ja govorim?
Ok, treba mi još kule, ako će mi brže. Tako da, ajmo sad. Bome ga neću ni naći. Samo da malo zaobići. Još sam već otići u stranu. Ti mene zezaš. Dobro sam iskopao. Kako mi bi onda žao da nisam iskopal. Evo ga. Doslovno sam izbio na drugu stranu. Dobro, imam barem prolaz put van, ono. Pa da, ja sam zaboravio. Tako, sad ću ovo iskopat, pa ću staviti to na peć i to je to. I prenaći ću stvari u sljedećoj epizodi. Možda i ovo je sada. Sad ću ja isto možda prenesti stvari. Nisam siguran, ali možda sam rekao. Pa ću postaviti jedan tutorč. Možda je tutorč. Evo ga, da se ne bi spunali budaleti, ne neke tamo. Znači baš toliko trebate, evo, 13. 12, mislim. I can only sleep at night. Da na 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 na. Još ćemo pod u sljedećoj epizodi. Sve ćemo u sljedećoj epizodi. Znači mi još 3... Ne. Manje od 13. 2, 3. Mislim da neće nijedan. Sad sam se ne zezna. Kako je fora ono? Ima neke razlike. Treba mi 3 prešpavita. I 2 ova. Ćemo staviti za onu kuću i ovaj tu i jedan ovdje. Evo ga. Stone pressure plate. Kako se znu to? Otvorim vrata, otvoriš. Alo? Pridih. Ovo neki bug. I to je to od ove epizode. I vidimo se u sljedećoj. Bok.